Karibuni. Hapa ni kuna mtiririko wa kuhesabu 1, 2, 3 mpaka 10, na walikuwa na hesabu kwa utofauti wa rika, jinsia na mgawanyiko wa majukumu ya kazi. Kwa mfano, wanawake katika kazi zao walikuwa na kutengeneza aina ya kuhesabu tofauti na wanaume, ambao wanawake watahesabu 1 mpaka 10 katika mtiririko wa kamo, kabirika, datika, nika, tano, katandatu, mzingati, kanane, kenda, 10. Ni tofauti pia kati ya wanaume. Wanaume watahesabu solo, bilisa, tu, yane, nano, handatu, mpungati, nane, kenda, 10. Tofauti pia kati ya rika zingine, wasichana na wavulana. Wasichana wanahesabu mbale, mbale kabili, kusungusela, kane, kabutemi, habumanga na simizage, njevu, kuimba, kulimagege, kumiliangwa. Tofauti pia na wavulana, watahesabu kashi, dundulu, dulundu, shilihe, matungwa na magoye, shimindi, ndolelao, balibali, kuba. Ni tofauti pia kati ya wachungaji wa mifugo. Watahesabu beshi, gomeja, matelengu, kwinoni, kuyumba, tikiti, kukundula, chilindo, balabala, golo. Alafu na hawa vijana watahesabu sati, nandala, kulingi, shigala, kuyomba, songo, ituli, balabala, golo. Ni tofauti pia na wachungaji wa mifugo. Hii ilikuwa ni maarufu sana. Walikuwa wanahesabu hivi: mbale, mbale kabili, kushingisha, telo, mela, kunsanga, umbalaga, wajako, yomba, na katendele, mbale, mbale kabili, po. Nakumbuka safi. Na hata ukifika pia umri wa uzee ulikuwa na aina ya kuhesabu tofauti. Kwa hiyo kutokana na kazi walizokuwa kizifanya, ilikuwa inatengeneza aina ya kuhesabu tofauti. Kwa hiyo hamwezi mkaingiliana kwenye kazi, kwa sababu kila kazi zilikuwa zina rika zake na jinsia yake. Kwa hiyo wanatengeneza aina ya maneno ambayo yatatumika kama kwenye usiri katika mazungumzo. Baada ya hapa pia tutapanda